William Ruto ni achokerete ati kuri na unkumania bonene bugwita na mbere mbungene ya seneti na mbunge nene akeza na ngerekana na kagita ga gukurukwa kwa rwaria rwa mbungene. Rais ni agwetete ati kuri antubo betire milioni 19 abakurukia na kinyauga ati bagweta ende bagekirwa mpene na kuthitangwa miario ya unkumania mbungene je ne gwati mbaru ni mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga urekinya obumeneretie bonene bamwe ba akariba mutindwa ne bonekene kugwata mbaru miario ya bairiba no ende bamwe babo barekira Rais Ruto murigo jo na kugate newe kiumbe okuremira unkumania bombungene ne kumane nabo nikyo tukubwa na rwa turingienda kuigwa moni jaku igurure miario eje ya unkumania mbungene kwethirwa ni okugwatanira na Rais maoni jaku izareko igurure miario ya Rais Ruto ati kuri na unkumania mbungene tutumire SMS kiri namba yetu etina mari niyo 23578 23578 kana otumentumiri yaku kiri Facebook fan page yetu niyo Weru TV tugwate imwe kwa imwe kiri mitandao yetu yonde ya ukinyaneria kana o download app ya Weru Digital kiri Play Store amona ntutuire ankureterete ni athuganirwa bairiba wa mbabu wa stima igembe gukinyidwa kotini ya Maua. There are people who are destroying the credibility of Parliament. We are going to arrest them. Rais William Ruto kuga mbunge unkumania bagekirwa mpene. Gavana Muthomi Njoki kuga milioni 60 ni gutumika kurwana na nyimba Tharaka Nithi. Ure wari seneta wa Embule ni Kivuti kumeneria gisangasa ya kujirirwe Siakago akiuga kwina njara ekunjira. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji mutongeria wa Nthiguru William Ruto ne ugete ambunge baria bakagwatikana bagetagia nkunkumo bagekirwa mpene na kuthitangwa akiaria kiri muchemanio jwa amwe jwa ambunge bakenya kwanza na ODM ntere chakare Nairobi. Rais Ruto ne ainyirite ati ambunge baritumira twanya twao kiri kamiti chia ambunge gwetia mbeta kiri maabisa baria abagwetia guchunkunwa kenda bandika riboti ire kubendera akiuga ati marietwa ja abunge ba iza kumenyekana na bagekirwa bitano ne ntukuiti kuraja akiaria kiri muchemanio ojo nawe mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga ne ainyirite ati abunge batere kwethirwa na kegina kia CDF na ati mbeche iji ibatere kunenkanirwa kiri mangabana. Anthony Kalenya ne agutwambiria. Akialilia bunge bangwatanira Kenya kwanza na ODM tere jakare na mujo Nairobi, Rais William Ruto nanenkanirite mukana kia bunge na maseneta na kuga thirikari yekira mpina kurugulia nthitangwa bunge na maseneta bala bethirite bagetumira kamiti jao ja bunge ile bali gwetia nguku mukuma kimawaziri na magavana kenda kuruta ngugi jao ja bunge. Rais William Ruto na wala kuona nage mudhuru ae kumanene kalikalele ni augete bunge na maseneta bethirite bagetumira manyama oma kamiti gwetia mbesa kumagitengo na ministry nkora nija thirikari kenda kuthithio gambi kile maumire majikaro ino. There are people who are destroying the credibility of Parliament. And they are collecting money in the name of Parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to Parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Yes. Kwa mwelekera Rais William Ruto akirethegete bunge bimwe betu kubetirie mbesa kenda gwetuke muswada wa anti-money laundering bill bunge ni nene. Rais William Ruto akiwa gwe senator mwe etire milioni 150 kenda gwetuke mwe ya miswada bunge ni eno. That
a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering. Did you get the money? No. So, the latest Soko Huru in the Senate. Because you have to accept, by virtue of the position I hold today, I am a consumer of raw intelligence. I know what's going on. Where does somebody find 150 million? Where? Akiario kimusemanio jo mutongero kiama kia ODM Raila Odinga ni athile na mbele kwinyeria bunge babatele kulekele kigina kia ogen CDF kima gavana amona kwelithia ti maseneta batele gwita magavana kirusunku ni bautungata bwa thirikari ja county bunge ni ya Senate. So the work of parliament is representation, legislation and oversight. Very clear, it's written there in the Constitution. Parliament is not supposed to be implementing. Parliament is supposed to be oversighting. It's not oversighting. Constituency is not an element of devolution. Devolution remains at the county. Down there at the constituency, the county government does implementation of the projects. I'm saying, correct. There is need for us as a nation to distinguish between governance and devolution. The governor is not devolution. The governor is a person. Devolution is about the people. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kaunti ya Meru ni baritete maoni jao nkurani iguru ria miario ya Rais Ruto ate kuri na unkumania kiri nyomba cia mbunge bamwe bakiuga ate ni Rais Ruto nowe ukuburi miraku bariuga ate ngwataniro ya Raila na William Ruto etena gitumi kwethirwa ete kuguna mukenya wa nthiguru akariba nkuruki ni baritete maoni iguru ria miario ya Raila Odinga ya kweberia CDF kiri mubunge na kuweza na maoni mwanya tabure muthuri Murioki agutwira. Let me ask you, members of parliament who are seated here. Do you, for example, know, that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? No. So ni kumania rwarerura mutongirio mongo kuga ati abunge ba Kenya na ndene baete ungumania gitumi nandi tukinyite mutirio kangangi nikenda kujukia uge bwa Meru na bonandi bakeje na uge bubu kuringana mialeje mutongirio mugongo kala ongire MP baba kwa gwati gatwire MP ni bobe na corruption yonde ambeletie gulu kumage executive kumage president corruption ikire na mamwankandi ke mwananchi wa kawaida yuga president atebati kwithira kiuga eti babunge i corrupt abati kwithira eteki action like ona kwina corruption akathiatira from the institutions irache involved na kuthiatira mante ya corruption Kindu kia mbere MP na ndika kinyete handu ha kuririo ni kugira cia muikirie parliament areta na ndi gutuikaga ati no nginya kanegerwo mbeca kenda akagita opposite na mwananchi menya batu wananchi tugitara ma MP tumataraga kenda mete matukarie makurugiceria iria ibadie ba didie policy iria ciuba ukaria mwananchi abunge batumbe nyama karetorwa kura mtu kabetikairia ukaja kuthira ti corrupti bomba baretorwa gintu pakarunga mwananchi lakini abunge betu utraba rungamana mwananchi nyantu kwema na president yaugeta antobane amba na kumenya president atena ndu antobane amba itora baga impeach Gachagua through mbesa na oningo support engana kwegana William Samuel Ruto owakuga ate MP betu ibara tuthiririe Raila Odinga ethwa kendekithia ati kiginda kia CDF gito na kijagi county Ameru nabo bagita uge bo batha bakiuga uyu MP ibaba tuleterete thine ichothe na oni ndengenda inya CDF inya batunywa
ebeberuo itigwa ki national government tutebati twithia twina CDF lakini kwethira kwi mwana we ate kumba gwita atia kurea fees skuru everybody na bati kutetheka especially mwananchi urare nteburu bunge nabo CDF ntego support abatunywa ibana ngero mbesa nabo mbekuongerwa no ntete kumanisa babeku iba baturaku next twatara bange babeka batutere ngo ya CDF ko CDF yitwa no ntubaka ibadhuki ntego support abo ndera CDF yendera nayongerwa twatara bunge babeka CDF gitango na mwananchi akagwirwa tulenda bunge babelo no ntugutigi ntutukwana mwananchi wa kawaida kazi ni kabisa kutege ntutukwana ke ya bunge babeku zaino na muthiene buru bagukeja kwithira ngwataniro Ruto na Raila etithwo ino guni kire Mukenya na ndi ngwataniro iji itina gitumi buru unte kone thuki ende kethe tu find mwananchi utena mana itherereo ndatore ya Kenya ndeitobati kusaidika even from any corporation ira yethirikari Muthuri Murioki Woro TV Mutejo Kangangi Kirerwa rero turantuko ya narwa turekuria maoni jaku ijareko iguru ria miario ya Rais Ruto ati kuri na unkumani ya mbungene maoni jaku ijareko iguru ria miario ya Rais Ruto ati kuri na unkumani ya mbungene araniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 iria itina marei kinyajareko amwe na kinyakiri mutandao wetu wa Facebook na kinya YouTube. Ngeta meno kumenyithia nteto ni ati ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite thirikari yawe igatumira ciringi milioni 60 gwikira machines cia kuthima murimo jwa cancer kuma kiri cibitari cia level 3 gwitia akiaria mathikone jang'ina wa mwekuru wa MCA wa Karingani Geoffrey Mureithi Gaturo kanisene ya Magumoni PCA Njuki ariuga antu baba inge baremagwa igweta kuthimwa nyimba ni ontu bwa kwithirwa ithimi bite kuoneka kontu gukwingi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki uranwa gwe mukariri igiti wogima wa mwiri kiri kanjo ya mangavana ariuga murimo wa kansa ukunyamaria na nginya kwinya kari kiuga gathi nera nene iwagia bagonto gwa kuthimirwa nituraugire nyamo itagwa kansa ni kuraga antu wengi muno metu na indimwe kansa tikumenyekana nginya murimo ukethirwa ri mucerere muno atwauga ni kumite equipment ta ino igoski na nkinya iri dispensary ukethagira ta breast cancer ni kuraga akametu maengi anarume ni nyamo ngi screen wa bare dispensary ta muntu beto kwa muchwa wathibuke gucaga utikuigwa wega kana uga tukakwira bantu baimbu ukasikirino wa bau egwa na ka system kanini ikoneka kana wewe itikuoneka wega ukerwa ni nkwata kwina gintwa ukarifa kuri cibitari acuka Njuki ariuga kenda kuthiria Kenya mara gikendeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gintu milioni 60 ndeni ya kaunti ino igatumika kenda kwira into bya kuthima na motungata makuthima nkinya kiri cibitari cia dispensary maturani Elma turaugire turi thirikari ya Tharaka Nithi cibitari cia dispensary maturani Elma turaugire turi thirikari ya Tharaka Nithi budget ino icite bwana speaker tugatumira milioni bakube 60 ya ugwitu kuthiegana tugure equipment inkiomba gukinya thini wa dispensary kana health center nuntu atumetu maengi ni maria kuthie nuntu cibitari ni ina congestion indime matikuona makumera nituenda equipment nuntu icionekete equipment kina portable inkigendaga njarira kwina thokwa akamakerwa kagemani karathi wonerwe ni makirite muno nuntu iria matumagira shuka itagwa mammogram muntu ne gushaka uchungu hii imepatikana ina uchungu na ina radiation ina hiyo radiation nikanyamukani nigamkiambata na njara gakarugogu ukonerwa wenda kuthiira nene ukagenda genda nene kiongera ariuga bagatigira motungata mama monthe makwenda mama turani na gukinyira kari Njuki akwaragia ari mathikoni magina wa mwekuru wa MCA wa Karingani Godfrey Mureithi Gaturo mbari cia mungoni gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe na turaugire to invest indino tutikwenda ku invest kuri mijengo kuri antu mauga thirikari tukuruta wira ria matukona mathiga magiaka turagira bantu bagutumira mathiga katwikire equipments na tuongerere mandagitari tari nimukona tura advertise te mandagitari waliwecho tukamandika next week nuntu ICU ya chuka
na nontwa kumenyerera thini waku na gwe kunde maundu matebua tutina digital system kwa utukongerera antu maiti kenda cibitari cionthe cietu ciithirwa ina screening early enough na antu mamenyekana early magatiritwa tutigenda kugenda matiko turacha ku postpone na miaka 20 kana 25 nondu akuthira kwina late cancer screening. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Uria wari seneta wa kaunti ya Embu na nowe mukaririgite wa kiama kia Basleni Kivuti ni athombetie bunene ndwere ya kujiritwe ciakago kaunti-ini eu. Kivuti ariuga mukenya wonthe ari na kioto kia gutura na gwika biashara ciawe ona aria kenda Kenya iji na kumeneria baria kuga ni bakunjira ndo agatigati kamumbere na Mumiru. Ariuga bairi ba ni baturenie na thiri gwa kagita ga Karaja na gutikio kibatere kubathurana nenduranirite rugonoro. Uria wari seneta wa kaunti ya Embu Lenny Kivuti ni arombete ukiri na thiri guchokera ntere cha ciakago akiongera kwina kuunjirwa kugwitithwa na mbere. Sasa tuko na wakati wa mtu anakuja kuambia watu wewe kata huyu, wewe dunga huyu, na hao ni watu wameishi hapa pamoja miaka mingi. Na ugite rurijo rwa mbere na Miru irukarete kwamwe gwa kagita ga Karaja na kwina bata bogweta na mbere gukarania na thiri. Mumeru, Mwembu, Mukamba, Mumbere, Kikuyu wote wanaishi hapa. Ni kweli? Ni kweli? Yule mtu atakuja kuambia wewe jero kata nyaga, shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Kiumia kigi kurukite igukujiritwe gasagasa ntere cha ciakago hakariba mbere bakenda Amiru kumaruka ku onto bwaretere wenyangia kathomba na biashara gweta athara enene. Na wambere tutaenda kanisani na tutaenda mbinguni pamoja. Na mimi kama waziri wa public service nitahakikisha hiyo imefanyika. Kumania na bo Kivuti nkurukini ajukite kanya kuriungira biashara thokone ya ciakago na kubekira inya. Maureen Kinya, Wero TV. Kamiti ya mibango ya mataoni mbungene ya kaunti ya Meru itongeretwe ni mukaririgiti wao Haron Thuranira neborete mbundi cha munisipachio ithatu cha Meru kwewa kanya no chiathi kenda bomba kuritanguge chiao gote gutonyerwa. Bariuga munisipachia Meru mao wanatimao no chietete bwega na ntukune charua mekindori na nkobo kinyacho igatwekithwa munispa. Mutugikare ni agotwacho ikinya. Bamwe ba MCs bambunge ya Meru mono kamite ya miunda na ubangiri bo matauni ni bashumirite kugathaiji kaunti ya Meru iri na municipality sidatu iriko ritanguge buru municipality jwa Meru mawa na timao na ndi bakioria mbundi cha municipality ubethire bakiritango ibobwega kenda bakethira bakiguna kari na nkuruki bakioria ni baewe kanya kakoritango ibatonya rino kanao na inkuria other stakeholders wa Meru County banengere these bonds autonomy ya kuritanguge yao independently kana buruga hata members kenda bomba ku exercise their mandate bwega balitanguge jiao bati gutonyererwa nontu ibabati kwitha bari very independent though under the office of the governor. Kingine baugete municipality jwa Nkobo na Mekindore jore kwekoreka bakiuga mekuchanire arone barerie na kari na bethra bakithiria na bakiuga bageta na mbere gukiria thoko iri gukura kenda ika municipality bakiuga kari ne betekageria kenda tauni chawe igakura na chethire chikiumba kwa mukira kigena kuma kirembangi jake manthigoro chethire chigekura kiremerandi ya weti na mbere
mbere. Thaiji as we talk, Nkobo na Megindorire in the highest gear, kajietete kurika the process, na in a very due course, inkuona itwaraniritie na antu ba those two municipalities, na ibaiganirwe na ndi gute na mbara. Itutigane na town ile chiete developed in our county. Chia municipality kenda chumba kutho ikiona share yao ki kuma ke Bank of Africa, ke World Bank na other non-governmental sectors ile supporta municipality. Kinya twingo itokwithirwa tu pushete ni kenda municipality bange be bangirwa abotho gucitumbe kwithirwa tu banga municipality yetu ora tu proposa ithirwa gwatite kariene gatembe na market inge chiri au chionde kenda inya constituency inge chi ona benefits kinya twingwa ndene abotho guchina settlement tumba kwithirwa tu beneficiaries ba municipality rigo create ni county government of Meru. Muthiene ni baugite mbunge ya Meru ni thujire county atone uroga tetheria thirikari ya Meru ruterera kubatha mantu jegie sheria na magamba na nkuruki bakuga mbunge ya Meru ni kuritania ngugi bubwega na thirikari ya ngabana mutumanto ithingia thaiji management ya legal affairs na kumu advice mantu ya county ora ya county batikwa ran na imbije thaiji county yetu ikendera na mbere na igakara bwega na mbunge tukendera go support thirikari kenda tuona ngugi cia thirikari cionthe igwita bwega ke report randeto cia Weru ria kwarietwa ni mutuge kare Naru akirirwa rere tuturikuria maoni jakwiza riku iguru ria miario ya Rais Ruto ati kuri na unkumania mbungene maoni jakwiza riku iguru ria miario ya Rais Ruto ati kuri na unkumania mbungene ngetegera kiri SMS agukurukira 23578 hai Aweru mimi naitwa Kiarutara wa Mbolisa ndikirite ndi mubangone na hakuna mabadiliko wala mazuri naona kuhusiana na serikali kuongea kuga Hello Weru TV ni Thuranira Elias kutoka Karirimba. Hiyo rais amesema ni kweli. Pedro Wilson Murethi from Seme kethira jumbe ne unkumania Kinyaruto niwe munkumania uria munene itaname na kwaraniria na boto gukurukira namba yetu ya SMS niyo 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria YouTube amonya kinya Facebook ugeta kuraja inchokerete na rugono nkuruki nkumenyithie buria kana gakaeje ekethiritwe kagiteterwa bonene nyuma ya mwana mwari kuoneka akeinyirwa kathari. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwite kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka tire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati nekara nice siri ne mutujo nice extra premium Butindi yana kamusere inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755
2000197. Nice na Nice Extra Premium. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Cukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakiraritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire gatigati ka aritwa na atori, aritwa na aritani na boge tomi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo getumi twaero ke wagia college ria njega buru gitarone ke Africa. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719223223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA, or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town, or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathicie ngoro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane ba mweri jokenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobonte tonkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719347059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio baba. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndizi. Yeah! Mbie mwende. Baro mwenye choke onde. Chivo. Atubeto. Dia daburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea Premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so now we're the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job sting. No stupid. She doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you that you have to treat me like a boss. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Ngukugwatogeni oringi kirinteto chetu ngichokera na chionkuruki muteteri wa kioto kia na kaunti ya Tharaka Nithi Rael Wanja ni ainyirite ati kuri na gitumi gya kuririkana na gukaria kana gakaiji. Wanja ariuga mwana mware ni akaritwe bonene ni ikundi mwanya na ntone borirwe na twana twatueje ontubura nande bomba kwangaratania mugongo na rushiara. Paul Wakabethi ni agutwachio. Rael Wanja hare thiritwari mustareni wa mbere muno kiri kurura kisia ana. Twigite tuteterete kana gakari muno na twajugia ukamenyera na njira eno kanera ingi mantu meyima ukura mwana mwari na twakinya bantu itukinyite bantu tumba kuga mwana mwari na eria resite bura kithomo kia mwana mwari kiari rungu iyukirite. Aga Wanja kiuga na bantu arumi batigiritwe kimuturiro ntubura gwikira ugwati kirembeo ino. Omba twinde na ntu barabe na misi na baraba supportaga mwana tumbe kuraithiria mono kana kamtu karume nundu sauti ya mwana mtu murume thaino iri rungu muno ikinya chukuru mumbi wira itho kona ahana bantu arume baraba ingi thaino ibo bota chukuru na tuje bwagi ibo bathiaga na mbere muno kagita kaka mbere lakini thaino ibo baguta chukuru thaino kathikinya kirasini mwana boragonaga mwana kiuria thaino kana gakari gakonekana gakiuria biuria nkurukia kana kamtu karume akiuga kana kaje kuri na gitumi gukondokiria metho na gugaukiria na kinya kimikambo na nkwaga ya tuambire gusupport the other gender etigatiwa nyuma nuntu njenda eno ya antu arume they are the consumers of these girls barato support kwogu twinde tatongori tubatiri kwa tukireithiria kana kamtu karume nikenda bwanako katigatigiirwe nyuma kethura kaina sauti na nkirombaga tio turi kurukana turi atongoria twinde tumbe kumenta kana kaka mtu karume tuba tuye kuboneri babatiri kuyunga na ikundi tabira tugabia pia groups araba komba gusupportana bakanengagirwa ideas ana mtoromba kugwa ena mawaidha akagwa kibariungira akaboneria buraba batiri kugwa bagikura na njira ire batiri thia muthia Wanja na thereti ati kinya kana kakajika batiri kwireithagiria bawe bainyerie muno boni butengetwe bona butie mtu kubugwatira njara bona buri antu botheri ebegweni bukarende guru kinya na aciari benu chokani kanisani wana kanisa ne wayena wira bakanengagirwa kwira cha kuthambia kanisa nikenda na baekipu mbisi nuntu bakwithira kana gaga kamtu karume katigerwa nyuma gutire nthiguru tukagwa twenio theria mumbe there are lot of family breakages na tutikomenya imbiyo kana tukiuga tukiona ikwithirwa rimo mwana mtu murume ari gurana esteem yake rungu nuntu ti empowered enough timukurukirie bora mwana mtu murume akurukagirwa ne kwira chukuru na kuthoma na kurekia. Potera Waru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Wakabethi. Athoganirwa bairi bawamba bwa stima baria bagwatirwe kiumia kithiru ntereche Gembe Central muthenya jwa narua ibakinyetwe kotine mushine jwa Maua na kuthomerwa thitango itantatu. Bairi ba Jafeth Kirimi kana seneta na Ibrahim Gituma kana Kayana barerikana kugwatithania stima na gwikira kirithima bia roje patina rotha kuma kiri kambuni ya mainya ya Kenya Power. Bairi ba ibarekeretwe na milioni 20 mbete
baribario mto na mukoje wa milioni 10. Dennis Mugendi na Ntetueji. Kotini ya maua mpengo ile mianga tene Japhet Kirimi urea ijikineta seneta ni akaribaka boito ikembe centro na ntomorume ungi akumyekana ta Ibrahim Gituma le kubatirwa gayana ni bakinyidi twembere ya mugambithania Felix Kombo areba thitangi na maiti ya tantatu ja wamba bwastima kuririkana kuma mwanka jwa 2021 mwanka mwankene juju mweri ne juju batwire bayite stima aria baraigwataniritie na nthi na gwitumira njene na biashara ne ciao na kuna mbini benderia kinya akaribangi nturene ya mpinda na ingi irishirigiritie yuta tina mawatho ya stima ontobwikirite kampuni ya KPLC asara inene ya mamilioni ja mbesa na tontobuo umwe na twiri mbundi ya milioni 20 mbesa baribari na mpongeri ya gintu kia milioni 10. In view of the nature of the grave nature of the charges that I've already alluded to, I'll make the following terms against each of them. That each of them may be released upon execution of a bail bond in the sum of Kenya shillings 20 million and avail 2 sureties in the equal amount of 10 million each. Each accused person shall be required during the pendency of the trial to report to the office of the DCI Gembe North once a week on terms to be agreed between the accused, their counsel, and the DCI Gembe North. Japhet Kirimi tigambare akiri mugwete na thitangi na ringi ile kwithukia na kunyangi into bya mamilioni ja mbesa bya mu biashara wa Kaboito Moses Richoro ala nyomba cia komama Charles Choro wa muna biashara ciao cia ithirwe ngali na into bingi ontunande Japhet Kirimi agitiri gambare yawe rikagwetwa ntuku imwe na ria thuganiro bangi tariki 29 mweri ne jojo jitejo kenda. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya maua, mushine o maua, kaunti ya Meru. Minista wa ritinguge bwa mwinge Geoffrey Ruku na ugete thirikari ni kuthondeka mutambo jwa kumenya uritinguge bwa mabisa ba thirikari mutambo juria akuga jukarugurwa mweri jwa 10 mwaka jo hariuga mutambo jo jogatega kagita karia muntu akinyobisine ngogere akurita na kinya rutha rwao. Rita Mwaniki ni agutwacho ikinya. Thirikari nene iri na muvango wa kwambiriria mutaratara wa kumenyaga aruti wira aria mari ofisi cia mwingi na uria mararuta wira wao. Ino ni kulingana na CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruku uria urauga ino igatethia aruti wira aya mavote kuva a Kenya utungata uria wagirire kulingana na misara iria mararivwa. End of October we will be launching a platform which we will use as a government to determine the productivity of each and every public servant in the Republic of Kenya. My people are very busy at the moment, working on an application, working on a platform, a digital platform, which will tell us whether you are at your workstation at the required time, whether you are doing what is required. Ino ni vuva yake gusera thiini wa wabici ngurani thiini wa tauni ya Embu na kwithira nyingi yacio itari na aruti wira ithaa rimwe vuva ya mirango kurugurwa. Tunaregalega sana in most of the government critical institutions. We have witnessed there is not even a single staff of KRA who is supposed to be sitting there. So jameni, it is wrong, it is not right, and we have to change. Sasa, if I was to take steps in terms of ensuring those who are coming late are disciplined, si kuna wengine hapo wataumia. Ruku ni urarikiria kuga ni ukorwo akithiururuka wabici cionthe cia thirikari bururi-ire mugima gutigirira wira ni urarutwa uria kuvatie. The resources which we have, with the pay which we are getting, we can give ourselves, we can put effort and have much more output of serving the people of the Republic of Kenya than what we are doing at the moment. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Kiama kia DCP gitumite kanu kia kiriborithi na Rais William Ruto batikeze kwa ngaratania rugendo rwao ntuku ya Aramisi rira bakethirwa bathaganite Rigathi Gachagua kienine kia ndege kia JKIA akirita ntumiri ya kiama. Munini wa mutongeria wa DCP Cleophas Malala augite Gachagua agachoka Kenya kuma Amerika Aramisi ya kiumia giki na ate akathaganwa kienine kia ndege ni athingati bawe na batonye mwankataunine ya Nairobi na nyumene bete muchemanio nekienine kia Makamukunji bariuga ati egeria ria gwikira Rigathi Gachagua mpene rikareta maandamano za manene Kenya bakira borithi kuba ukaria ntukweu. We call on the people of Kenya to show up at the Jomo Kenyatta International Airport at 8 a.m. to receive our beloved party leader. We shall have a mother of all peaceful processions upon his arrival. The procession will begin from the Jomo Kenyatta International Airport to the Central Business District and later address a public rally at the hallowed Kamkunji grounds. The police are hereby notified to provide security, and they should not dare to demonstrate against the people of Kenya. We have done a letter to the Inspector General notifying him of the said activity. We are also adequately informed of the mischief and also plans by President William Ruto to have our party leader arrested upon his arrival at Jomo Kenyatta International Airport. We are also informed that William Ruto is planning to divert his plane to either Kisumu or Mombasa International Airports to arrest him from there. We have encouraged our members to also plan to receive him in those respective airports. We want to be very particular and candid on this matter. Take notice that any attempt to arrest Honorable His Excellency Rigathi Gachagua once he lands in the country will be met by our supporters across the country. Secondly, we have had President William Ruto and his choir dream that he has been invited by President Trump to the United States of America. Mr. Ruto, on your address to the 80th session of the United Nations General Assembly, under the theme, Better Together, 80 years and more for peace, development, and human rights. President Ruto, what are you going to address the UNGA looking at this year's theme and the UN principles? Is it about extrajudicial killings, abductions, forced disappearances, rapid support forces of Sudan, corruption, illegal gold trade, or illegal detentions?